Kan ramai budak-budak nak masuk universiti kan. Tapi if there's one thing that you need to know about getting into university, it's that bukannya kau kena study hard ke apa. Yes, itu memang given lah. Kau memang kena study lah. Tapi yang paling penting is networking. And let me tell you what that actually means. You kena tengok universiti ni sebagai sebuah van tau. Sebuah van. At one point, kau akan keluar daripada van tu untuk hidup, betul tak? Tapi dalam van, aka universiti kau ni, akan ada anak-anak daripada orang yang kaya, orang yang hebat ni, orang yang hebat tu. Kau kena kawan dengan diorang. Because dalam dunia bekerja, ataupun you have like 40, 60 more years to come and you tak tahu when those people are going to come in handy. Contohnya, finding a lawyer that you can trust can be very, very intimidating ataupun seram, you tak tahu nak buat apa. So having like a friend that you can reach out to untuk ask for advice is really, really good. And satu cara untuk kau dapat that friend adalah dekat universiti, kau berkawan lah dengan budak law. Guess who's going to help you kalau kau nak menyaman orang ataupun kau disaman? That law friend. The worst thing about kabel is, orang ingat orang kaya je yang boleh buat kabel. Tapi sebenarnya kalau kau rajin, kau boleh buat kabel kau sendiri. Jadi cara untuk kau networking yang paling senang, yang paling easy adalah join a lot of events and make friends tau. Dia bukannya setakat kau buat kerja je, tapi you actually talk to them, you actually get to know them. Masa I graduate, budak-budak yang memang study 100%, yang tak keluar bilik, yang memang study hard gila, susah lagi nak dapat kerja daripada budak-budak yang pandai networking tau. So nak tak nak, dunia works like that. You need to talk for you to get opportunities. Join lah all those events, join lah all those shows, make friends, say hi. Kalau orang tu macam pandang slide dekat kau ke, that's normal, that's just part of life. Pada adik-adik yang tengah nak start study, kau buatlah kawan. Sumpah, satu fun, second you can learn from their stories, and third, kabel cekang. So itulah dia, have fun and happy networking.